Angmana Afghan Christo Thosin din na show ya se sune zava shatasha ukatoliku utizwa. Nia eklesia otsano katoliku shawonchi. Weli nyongwe tsombo tsan u Yesu Maria ma Yosef. Semba vane pasulo dido shazo father omanga. Yosike no to sungwane afa. Angmana madon shimakan Christo. Sembe mao wanto bem shayangi nyane eklesia uzahemen ombo maembe inyongo tsombo tsan Maria Yosef man Yesu. Shayangi nyane pa mkane mate mavane vesesha otavese sema once kwa sham lo onumba ondo man tsombo utsan o Christo. Nyane songo kan kwa no hihi yange hana yange msen sono on the now one she on the now one he demo na han yote ma yange on the one msen she now one ya she kule she chatin zona vo kan kwa ron show ha ngudza hamno tawese sima kana wese simba mba ondo han se kwa do pese selin shima ya ondo shaha mashi lo de do ngudza hamno tawese sima kana wese tasense kyap sham lo ngo ti ma one yange Maria ma Yosef zakan temple we Yesu yo zakungu hidan ya wonu Yesu babu ka fati ofan ba wondo ke jemaga na yang ba kaven ya we yem shay we kelon ma yang ba nyoron yo pepe no wana kanyo we besna yange Yesu pa lam tabla ka zoga ba yang lam sham lu kwa wanda tindon yo yange banche yo Ikwana we de kan Nazareti ka ba sije shi yang hidaya we de kan kwa fan man de jingo te mkane mo ma we hena vesinya na ka tawese sima sham lo semba Kristo maso dono kwa onde ka kana we se sepa shaven ase kan chombo yase apesel lu yombalun kan sen sha hamashi hama tsombo ya dopo unalun kan sen sha hamashi de voli hanakba yangelim sen on the now kwa na yang kula chenezona sekba sima Kristo dopo hensi so son na de shama ngba seyo on de na se castle son layo dopo se kula chenezo yase ishuni hideva na on de yamba gane mafan choga ana yang kula chenezona yang sono on the now one on the now only he demi no na ken temple you on I on tom sima genga se sono na on the shama ngba se sitano zondo na mengi mo kamwelingi una mengi ba on the vangwa mam sensation na se ko so sono layo ma yange se kraombo we dema son na ondoga sho kulente ne zwa se tonde anzo laga nyanda se dang ne kya shamlo kwase jeje hana yang hungu tene zonaga yang hideva so ando shigwa wala china shake e ando kan temple nyanda kwa chese tombo o si for Kristo kanu ma savior do pesulu tombo o fan by ya save shi nenge shave shi hamashi kare gbana over shi gbana o jila era tsege chombo gen bikale kemba mziyo kushi achumba ye ganeveve magafanti o mwa mewega magane ka wadzo ka wisi magane magane shi kai katalo yangana demwa shin dembai katalo yangana bai ka wisi yang Maria ma Yosef de ko Yesu kan temple yo yang bu lamona ha chipa Yesu na mo hide ave mogo na hambai magane yangana ka werin ko boshin dan ka garin ba malan we vanda bonzo ave yo sema wasan vega malan ba wasan jamba embraga shi hira tsega magane ka werin dan ha ba malan we da wadzo himba vihi mbai kwa nyana mkana van ne verse simba imba Kristo mbai malan ha save do pasumbulu wai moi mamara ya save ko tawe tio sha hama shiega kana hama uverse ken kwa fano ondo shiondo pona kendo gai ma shihera tsega hama tsombo utsian se ke ecclesia so katoliko se fa kashino ka we vyese ke yo do ka ira tsombo ka tsombo tsian na hama tsombo tsian do pona lonka sen sha hama shi ma do shima alwe sulu kanja do shima man mkanu maondo matomato kana vese gayo shin Kristo lukana vese gayo usuwembe wenyi ane gayo ma yang se wati olunka ndo shimaga kashina se loho Yesu Kristo unu usuwembe wen maana ni ane kwa ava tema vese kanu chombo yase se sono na wasese gadia mamzeyo vinge kitai pishi chombo igen karen kan mamzeyo bampaf mba bagane ba mali makra fanti lamne mba yega
Bagani mba yema krafanto la mara vega. Bahane ka vema mba ye higen so kama mara ma buchia we chia ye. Na pa sesona yuasini ngo wasa Maria ma Joseph. Banchi je to wasi Yesu Christus remember mana nyana. Well mo ya wasa se. We saw with second woma se na se gracia we. Sha se pa se zahamno su sha ve sha hamashi ma jingna. Jengo te na timato kana woma se ma chombo ya se pa yilu kyav iko dodo kanta. Yimagande ba vendenge yuange e Christo kana lo ma se yo. Ano teno lo mo ya kosam kana ma kana sama timato shima umatam adedo kanti Yesu Christo wase. Amen. Se mbasum for the manga pishi shalo dodo wane se hise munyambone. Yalu ne dodo nungo besiladu sha yala haji ado.